Mutino wa barabara uri urabanikire muthenya wa Jumamothi mathaine ma bwaine mwena wa Kapkatet barabara-ine ya Kaplong kuthii Kericho kaunti-ine ya Bomet ugikurubania ngari ithatu, rori, ngari ya gukua muingi na ngari kiumbe. Abitha wa traffic gicigo-ine giki Amos na Masaka ugite gukinyiria riu andu 15 ni makuite. Mwenye alikuwa anaendesha driver ilikuwa kijana yangu, yana nimepoteza. Ilikuwa aliniita asubuhi tuende tuchukue nyavu, kaenda Kaplong, tukanunua. Na wakati tulirudi nyumbani Litein, ndio sasa tukapata na hiyo ajali. Aria maragurarire oru mutino-ini uyu makithii na mbere kwamukira urigiti thibitari-ini itiganite kaunti-ini ya Kericho. Arata na andu a nyumba magomanite thibitari-ini icio, amwe ao makietha endwa ao aria matari maroneka. Minaomba serikali asaidia hao jamii kwa sababu wako chini sana, hawana kitu. Kuratweka mutino uyu uracungireirio ni ngari kiumbe iria iratwarithagio na ibenya ikiru gukirekana dereva arari muriu. Matereba makiuri gukorwo na umenyereru barabara-ini na makiria kimera giki kia mbura, gicigo giki ni kigwetetwo gukorwo na mitino ikibanika mabinda kwa mabinda. Ngiribotera Inooro TV, Jetago Masi, Wadia wa Muriithi.